Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Chaymi shimikunaka kayka shumana kaypak shinami rikurin. Shinapish kikinpak hazu illaklla kashpa imashina kawsanata yuyari. Hazu illakpika mallinata, rimanata, shinallata mana hawalla mikuy tukunchikmanchu. Proverbios 18:21 pi rikuchin ñukanchik hazukunapakka shuk astawan hatun ruray tiyashkata. Kikin hazullataqmi kawsaypipish mana kashpaka wañuypipish churan. Shimimanta ima lluqsichun munashpapish chayllatataqmi mikunga. Kayka mana nishanikunchu kikinka kanpak hazuwan imatapish ruray tukushkata. Shinapish nishaninmi ayudanapaq mana kashpaka llakichita apamungapaq llasayta charishkata. Shuktaqkunata kikinllataqpish hazumanta ima shimikuna lluqsichun sakishkawan. Kikin rimashka shimikunaka kanpak shinallataq huchullapi kaqkunapaqqa kawsaytachu mana kashpaka wañuytachu apamukun. Kikinka shukta gentikunawanka allitachu mana kashpaka llakitachu rimakunki. Ñukanchik rimashka shimikunaka hatun paqtachitami charinkuna. Shinallataq achkata valiqkunami. Shuktaqkunata hatarichishpa sinchiyachingapaq ukupashun, ama waqllichingapaq urmachinkapaqqa. Rimanaka Dios ñukanchikman shuk convidashkami. Rimanaka poderta charik shuk herramienta shinami. Chaywanmi astawan sumaq muskuyta kallarichi tukunki. Mana kashpaka kanpak muyundikpi kaqtaka tukuйтaq waqllichi tukunki. Ñukanchik rimashka shimikunataka wayraka mana apanchu. Chay shimikunaka poderta charinmi hampinkapaq mana kashpaka sukrichinkapaq. Chaymi manaraq imata rimashpa allitaq yuyarina. Achka kutin upalla kanaka kanpak astawan allitaq regalumi. Shinallataq kikinpaq kuyashkakunapaq. Chaytami ñukanchik rimashka shimikunaka charin. Ñukanchik shimimanta bendiciaq shimikunalla lluqsichunka. Ñukanchik shunkuta tukuy mapayachikukta fichashun. Diosta mañay ayudachun kikinpaq hazuta alli yachaywan aqllashpa wañuytapish kawsaytapish apamuq shimikunata rimankapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachankapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.